indwara twagusanzemo twasanze ufite kanseri kandi si kanseri imwe, twasanze ufite kanseri zibiri zo mu maraso kandi ziri ku rwego rwo hejuru ko ziriruka cyane. Habe kuwa gatandatu haza ikindi kibyimba hano urundi ruhande hano ku ijosi n'aha munsi bibi bibyimba bine. Mbona kuko isi ihinduka umwijima, yego, mbura inzira, ibitekerezo bisa nk'ibihagaze. Ikindi cyaje cya kabiri, natekereje abana banje bagiye kuba imfubyi, yego, mbona babaye imfubyi birabaye. Icya gatatu, narebaga ingene madame abaye umupfakazi kandi mu buryo bwihuse bakurikije uburemere bw'indwara nari mfite ya kanseri zibiri zo mu maraso. Baravuga ngo icyo tugiye gukora, tugiye gushakisha ingene twica amaserizi yawe yose, undi muntu muvukana cyangwa umwana wawe tumukuremo ayo maserizi ariyo tugutera wewe tuyagutere. Baranica bandemamo undi muntu. Mu by'ukuri ndashimira Imana cyane kandi ndashimira leta ya Swede yaragiye mu Rwanda ifata abavandimwe bose ibipimo, baraza hano muri Swede. Ibyo byose babikora ku kiguzi kuri zero, kiguzi kuri zero kuri jewe. Tabafata umwana wanje mukuru abari we bavuga kuko agiye kuba dona wanje. Numvaga ko rwose amaraso n'ay'umwana wanje kumva ko byanga bikunda umubiri wanje tuza kubyanga abisinyire kandi yemera be dona wanje. Ziba ari nyinshi zo serere, ziba ari nyinshi cyane. Bamukuyemo hafi 24,600 gutyo. Bamukuyemo izo nizo bishe, izo bishe nizo bamukuyemo. Basinye barambwira ngo nibidakunda nyuma yo kugutera uzapfa kuwa kane. Uhitamo naho uzashingurwa rwose n'uburyo bazashinguramo. Ndabisinyira biri muri dosiye rwose. Bafashe ifoto bayohereje madame, mbese nk'ifoto ya nyuma bazareba kuko n'abaganga bayifotoye. Baravuga ati abantu bose bagiye gutangira kuvura baza babafotora amafoto bakayoherereza mu rugo, akaba ari kayo mafoto ya nyuma bazabona ukiri mu mubiri. Nshitse mu bitaro barambwira ngo igihaha cyatobotse kubera ama infection. Ubwo ntwari warashizemo pastor? Nari narashize mu rwego nari mfite ibiro 70. Ibyo yari ufite uvuye kuri bingahe? Nari mvuye ku biro 130. Barangije barambwira ngo bagiye kunongera ibiro. Ubuvuzi bwa hano ni ubuvuzi buhanitse, ntawamenye ingene umuntu yabitekereza. Banteye umuti umeze kuko kikivuguto, yego, babicisha muri serumu, bayitera amasaha 28. Irangiye ngiye kwipima bajana ku kiro. Ubwo iyo ngiye irangiye sanga mfite ibiri 107. Nyuma y'amasaha 28? Nyuma y'amasaha 28. Imana ishobora gukura umuntu kuzimu ikamuzura. Kandi yarabikoze ku bwa Lazaro. Lazaro yarapfuye iramuzura. Hari abantu benshi Bibiliya izivuga Imana yagiye ikorera imirimo ikomeye. Muri abo bantu rero Bideri ari muri abo bantu Imana yazuye iragarura. Ubu ngubu ndimo ndavuga imirimo yo kuzuka. Hano mu rugo twabanye n'abaganga imyaka 2, bazaga saa 4, bagasura bakaza saa 10, bagasura bakaza saa 5, hafi saa 6 z'ijoro. Baje kumvura bakuranwa. Abaganga ntishura, abaganga ndahemba, nta giceri na kimwe natanze. Barabaze hano mu ijosi binjizamo imigozi irinjira indani ihurukira munsi y'ibere. Iyo foto uzayereka abantu bareba imbaraga z'Imana. Nkitera izindi nshinge 2 buri mugoroba mu nda, nkanywa ibinini 40 nabanje nahereye ku binini 24 ngera ku munsi, ngera barabizamura bigera 40. Nshuti bakunzi ba Regura TV nongeye kubasuhuza, mugira amahoro kuri mugoroba. Ndizera ko mumeze neza, ndizera ko muri amahoro. Mboniho gusuhuza mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana, mukomeje kureba ibiganiro biri kuri Regura TV.
ndabashimira cyane, mugire amahoro, ndabashimira cyane rwose. Imana ikomeze kubongerera, Imana ikomeze guhaza ibyifuzo byanyu. Rero kuri uyu munsi ni umunsi nanone udasanzwe nk'uko nabibabwiye, buri munsi ugira ibyawo. Uyu munsi nanone dufite abatumirwa bagiye kuba bari kutuganirira, bagiye gukora mu bubiko bw'imitima yabo icyo Imana yabitsemo, amashimwe ari mu mitima yabo, bongere nanone natwe badusangize ubwo buhamya. Umupapa mugiye kubona hano, Imana yamuvuye kanseri, Imana yamukije kanseri. Rero tugiye kumva uhamya, ntekereza ko mwagiye muri mu video yagiye abanza, yagiye atambuka. So rero ndabandikira kumva buno buhamya, murakoze. Bahaye ikaze rero kuri Ore Global TV. Murakoze cyane. Yego. Turabyishimiye cyane. Ku buryo mu bidusabye reka tubibwire mbere yo kuganira. Yego. Njyewe ndi Revera Pasiteri Bideri Felix. Nkaba ntuye hano muri Swede. Yego. Muri komine ya Valentune. Murakoze nawe yabibwira. Banyita Nyankundwa Esperance. Tuye hano muri Valentuna mu gihugu ca Swede. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Murakoze cyane. Rero pastor watangira rero watangira turagize Imana kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro cyacu cy'ubuhamya. Twirageje Uwiteka. Murakoze cyane, reka dusenge. Uwiteka Imana yacu, mu izina ryawe Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje kuko ugira neza. Tugushimiye kuko turi imbere yawe abangana gutya, tukaba tugiye kuja mu mwanya mwiza, umwanya wo kuvuga imbaraga zawe n'imirimo yawe ikomeye. Turagushimiye ku bwa mwene data warongoye akaba yageze hano kudusura, ariko kandi bukaba ari uburyo bumwe bwo kugira ngo tuvuge imirimo y'Imana ikomeye wakoze Mana. Rero turagusaba ngo utuje imbere mu biganiro byose tuvuga, ubuhamya tugiye gutanga. Turasaba ngo uherekeshwe n'imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo buzafashe benshi bari muri ibi bibazo twakiyemo, twanyuzemo. Kandi ndabizi kuko Mwami Imana iri mu ijuru wabanye natwe muri uru rugendo rukomeye rwari ruhurije umutima ndetse n'imibiri. Rero Data uri mu ijuru, muri uno mugoroba turakwiyegereje cyane ngo uzubane natwe muri iki kiganiro. Urakoze cyane kuko ubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Yego pastor, murakoze cyane. Rero reka rero noneho twinjiye noneho mu buhamya nyirizina. Ubwo mperukana namwe mukoresha igiterane, ubuhamya bwanyu bwankoze ku mutima, hanyuma ndabigira mbasaba ko twabusangiza n'abantu bose muri rusange bazabasha gukurikirana ubuhamya kuri channel yanjye. So ndavuga rero reka uyu munsi mbagereho nk'uko mwe mwabinyemereye. Reka twinjire no mu buhamya bwanyu twumve imirimo Imana yakoze ku buzima bwanyu. Murakoze, umwanya n'uwanyu. Murakoze cyane. Mu by'ukuri Imana ishimwe kuko uyu mwanya ubonetse. Amen. Uri muri bimwe twasezeranije Imana mu gihe twari turwaye. Dusezeranye Imana ko nidukiza tukaba bazima, ikintu tuzakora tuzavuga imbaraga zayo mu rugendo rukomeye twabanye n'Imana. Ariko mbere yo kugira ngo nje mu buhamya, ndasoma ijambo ry'Imana ryamfashije muri uru rugendo rw'indwara hafi rw'imyaka 2. Ntabwo mbisobanura, ndasoma gusa. Ijambo ryamfashije aho nari ndwariye ndyamye ku gitanda, ni ijambo riri mu Baheburayo 12 no kuri 2. Ndarisoma. Haravuga ngo dutumbire Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kandi ari we uzagusohoza rwose. Amen. Amen. Rero nukuri ndagushimiye cyane. Yego. Kuva turangije igiterane cy'amashimwe mu kwezi kwa 7, twakomeje gutekereza nanone kugumiza kuvuga ubuhamya kugira ngo tugaragaze imbaraga z'Imana. Muri make urugendo rw'indwara ni urugendo rwabaye urugendo rukomeye cyane ruruhije, twabonyemo ari ku kuboko kw'Imana. Amen. Imana ntizisiga abantu, Imana ntizita abantu. Mu gihe twarwaye indwara ikomeye ya kanseri, iyo bamaze kwikubwira wumva ibintu bihindutse mu mubiri, ariko mu by'ukuri turashimira Imana kuko Imana ituba hafi. Amen.
narwaye muri 2022 kwezi kwa gatandatu. Uburyo nafashwe nari muzima mu by'ukuri. Iyi ndwara yamfashe mu buryo bumeze nka kurya kw'inkuba niko navuga. Yamfatiye mu kazi. Ndi mu kazi mpaye nkora habaye saa 3 numva ndananiwe. Ngerageza gukora biranga nakagahusha ndaza ngera ku ivuriro ritoya. Pageze bambwira kuko byenda ari umunaniro. Ndataha ngeze hano bukeye. Mu by'ukuri buca mfite akabyimba hano ijosi rihurira n'urutugu, ariko akabyimba gasanzwe ariko kimejeje katarimo kandya. Ako kabyimba kabonye ngira ubwoba mu mutima wanje, numva ubwoba. Bituma kandi nzinduka kwa muganga nja kumureba, mwereka ako kabyimba, arambwira ngo nta kibazo kirimo, ariko ninja gukomezwa mpite nja ku bitaro bita Danderyd, ni ibitaro bikuru za hano muri Swede. Abantu bakunze kwivurizaho. Aho hari muri Vote Centrale. Nuko arambwira ngo nibije kugorana mpitira aho ngaho muri emergency barebe ikibazo, ariko mu by'ukuri yarimo mpumuriza ambwira kuko nta kibazo gihari gikomeye. Ariko jewe mu mutima numva haje mu kintu cy'ubwoba. Ndagaruka mu rugo, ngarutse mu rugo ndaryama, buraca mu gitondo buca hameze ikindi hano munsi y'ugutwi, ikindi kibyimba. Bibaye ibibyimba bibiri. Uwo munsi nirirwa aho ngaho mu rugo, hari kuwa gatanu ndavyibuka. Buce kuwa gatandatu tujya gusura umuntu, ariko mfite imbaraga nkeya cyane mu mubiri, pandibwa n'umugongo n'ingingo zose zatakaye. Turaryamye kuwa gatandatu. Habe kuwa gatandatu haza ikindi kibyimba hano urundi ruhande hano ku ijosi, naha munsi bibi bibyimba bine. Kuwa gatandatu nukuri habaye mu rukerera, bahamagaye ambulance nta bwenge ngifite. Nameze nabi, ndwaye cyane. Ambulance iraza iranjana, kandi injana nje nyine ntibemera ko mujyana n'umurwaza hano muri Swede. Abahatuye barabizi. Nuko imodoka iranjana nje nyine, ariko injana meze nabi. No kuvuga ko mu rugo basigaye nyine bamerewe nabi, kandi naje nagiye sankaho meze nabi. Ndagenda mpitira muri urgence mu by'ukuri kurikije tanari ndimo. Bahise bankorera ibizamini bishoboka, bancishe muri za MRI, bafata amaraso. Ndahirirwa, ariko mpirirwa ndi umuntu urembye. Uwo munsi niwo munsi navuga ngo nabonye kuruko kw'Imana. Uwo munsi Imana yarahabaye. Mu by'ukuri numvaga kuko ariho ubuzima bwanje bugiye kurangirira, kuko numvaga ndembye cyane. Ibyo byose byabaye mu cyumweru kimwe? Byabaye ico cyari cyumweru kimwe. Nuko muri ico cyumweru, uwo munsi ku cyumweru bancisha aho ngaho, bashaka indwara barayibura, kandi mu by'ukuri indwara igaragara, kuko nari mfite ibibyimba byari bimaze kuba bine. Kandi meze nabi. Bacisha muri MRI, nirirwa aho ngaho, bahita bantransfera mu bindi bitaro by'ama infection, kuko muganga yambwiye ko arimo atekereza ibibazo bitatu. Yambwiye ko arimo atekereza ko ishobora kuba ari kanseri, ambwira ko ashobora gutekereza ko ari infection yo mu maraso, ambwira ko ishobora kuba tuberculose, ishobora kuba ari igituntu. Nibyo baye bashakisha, ariko byose ntakiragaragara. Rero ibo barasa nk'ababuze indwara, reka banohereze mu bitaro by'ama infection. Banohereza mu bitaro by'ama infection. Mpaba kuwa kabiri, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu baransezerera. Barambwira ngo nabo nta kintu babonye, ari infection, ari kanseri, ari igituntu, nabo ntacyo babashe kubona. Ariko nintahe bazampamagara. Ubwo ndataha ari kuwa gatatu. Haciye iminsi ibiri barasura barampamagara ngo bakeneye kubaga caka ibyimba cyaje imbere, ngo barebe indani, barebe ikibazo ingene giteye. Uru rugendo rw'indwara mu by'ukuri ni rurerure, ndagenda mbishaho sinobivuga uko vyagiye bigenda.
ariko muri ubwo buzima bwari ubuzima bushaririye cyane, ubuzima bugoye, ndwaye ariko simenye icyo ndwaye. Banyima imiti barambwira gusa ngo nywe amazi, ngo nibingora ngo mfate paracetamol, ngo nirinde gufata ikintu cyose cy'amantibiyotike mu gihe cyose batarabona ikibazo neza. Nyuma y'iyo minsi nsubira Dandaride, tujyana na madame, ndagenda barambaga, babaga cya kibyimba cyaje mbere. Aho muri ibyo bitaro bya Dandaride nabibayemo hafi ibyumweru 4 ukwezi kose. Bagera aho ngaho barampakanira, baransezerera, barambwira ngo nta ndwara n'imwe babonye, barananiwe. Ariko barambwira ngo bantumye ku bitaro bikuru bya hano muri Swede byitwa Huddinge. Barambwira ngo niho hari aba specialiste, ni naho hari ibyuma byiza byizewe. Rero niho bantumye kuko indwara barimo barayibona, ku mubiri iragaragara ku maso y'umubiri, ariko mu byuma indwara yabuze, nta ndwara irimo iboneka. Ndaje ngere hano mu rugo, hagize nk'iminsi 3 barampamagara Huddinge. Nari natembereye ngiye muri Forsha Clinicasa kubabwira kuko narwaye, nari umukozi, kubabwira ko ntakiri ku kazi, narwaye. Aho niho icyo ni ikigo gishinzwe abakozi hano muri Swede. Aho ngaho niho bampamagariye, barambwira ngo simpindukire nkomereze ku bitaro. Tageze mu rugo? Ntageze mu rugo kandi nari kumwe n'umwana mutoya. Babwira ko ndi kumwe n'umwana nshobora kumugeza mu rugo, baranga. Wewe aho ngaho kubw'ineza yawe wenyine no kwikunda kwawe, hita ufata imodoka cyangwa train uze hano Huddinge, turagutegereje. Nuko mpita mfata train, turagenda n'umwana dushika muri hôpital ya Huddinge. Twashitse hafi nka saa 8. Tumaze kuhagera aho bari baduhamagaye muri service nyine ishinzwe ibibazo bya kanseri. Tushike baratwibwira, mpasanga abadokiteri 2. Mbashika ngo barambwira ati nibo bonyine bakeneye gufata ibizamini. Cyo bambwiye, barambwiye ngo nibagirwa ibyo na aho naciye Dandaride nivuza, hano uri umukiriya musha, dutangiye kukuvura, tutubwira ibyo bakubwiye, twebwe turatangira tukuvure ubutangabusha, kandi turakwizeza kuko ejo kandi nk'iki gihe saa 8 tuzaguheza igisubizo, tuzoba twabonye indwara cyangwa twayibuse. Ariko tusubire gutekereza ibya Dandaride. Rero hamagara mama w'umwana aza atwara umwana, wewe winjiye ibitaro. Nuko noneho ngeze aho ngaho, tibisanzwe kubona abadokiteri bafata amaraso hano. Haba hariho ababafasha, ariko baravuga ngo nibo bonyine bagiye kuyafata, kandi barambwira ngo ibi bibyimba ntacyo babirebaho. Bahindura uburyo bw'imivurire, bafata amaraso mu mugongo, ahantu bita bomaro, ni mu mugongo neza, muri colonne vertebrale. Aho niho bavomye amaraso menshi. Werekeza hasi muri werekeza hano mu rukenyerero, ni muri Moire Piniere. Ya muri Moire Piniere neza. Bahafata amaraso menshi. Bamare gufata amaraso bayashira mu dusahani twari turaho, bafata andi maraso muri urutoki rurerure. Barambwira ngo ngiye guca muri za MRI zitandukanye. Nti kandi iri joro nyine bararara bancisha mu bipimo, banapima. Ejo saa 8 bazambwira ikibazo ngene giteye. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru, mu bihe bikomeye, mu bihe biremereye, Imana yo mu ijuru izibana natwe. Amen. Muri nje se niyumvisaga kuko norwara kanseri. Kuko ngeze hano naripimishije, ndi mu bantu bakoze check up y'umubiri mu buryo bwose buhagisha. Numvaga ko ico kibazo kitombaho. Nuko ndaraba muri ibyo bipimo, barapima. Haje kuba saa 8 mu magambo makeya, baraza baba dokteri. Ariko mbona ingene baza mbona bafite igisubizo kandi kitari cyiza. Ndabyibwira nje nyine, barambwira nti twabonye indwara kandi dukeneye kukubwira indwara ku rurimi rwawe wumva neza. Niki wumva? Ndababwira nti ni Igiswahili neza, numva neza ni Igifaransa. Umutorike mwobona muri abo bombi ndabyumva. Babona umutorike, umusobanuzi usobanura Igiswahili. Yego. Mu by'ukuri
barambwiye ngo pole, barambwira nti twabonye indwara, icyo ni cyiza cyishimirwa, ariko kandi twabonye indwara mbi. Indwara twagusanzemo, twasanze ufite kanseri, kandi si kanseri imwe, twasanze ufite kanseri zibiri zo mu maraso zitandukanye. Bambwira kuko iyo kanseri ni leukemia. Leukemia igira ni ya general, ariko barambwira ngo iyo leukemia igiramwo uburyo butatu bwa kanseri. Barambwira ngo kanseri basanzemo ni zibiri muri izo zitatu zigize kanseri yo mu maraso. Nuko rero ubyakire. Abazungu muzi ko bivurije mu bihugu by'abazungu bavuga ukuri kose ntibaza baca ku ruhande. Barambwira ati ni kanseri twasanze ufite zibiri, ariko kandi ugende nugera mu rugo wicaza abana n'umufasha wawe, ubabwire ikibazo uko kimeze, ntubahishe. Ubabwire ko ari kanseri twagusanzemo zibiri, kandi ziri ku rwego rwo hejuru, ko ziriruka cyane. Rero ntuhishe abana, ubabwire kuko tuzogera iwanyu kenshi, bazatubona. Niyo mpamvu abana bagomba kuba bazi amakuru n'impamvu ituzana mu rugo. Ubwo bashaka kujya bagukurikiranira mu rugo. Ubwo bashatse ubuvuzi ndajya kubuvuga. Hari ubuvuzi nabonye ku bitaro, hari ubuvuzi nabonye hano mu rugo. Twabonye ukuboko kw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Bakimara kumbwira, hari ibintu iyo bamaze kukubwira ikibazo kiremereye, hahise haza ibintu bitatu muri nshi. Ikintu cya mbere nabanzaga kwibaza nkavuga ngo ese ngo muzi ukuri uku ndarwaye kanseri koko? Kiyumvisa mu bitekerezo, kiyumvisa mu byiyumviro, mbona kuko isi ihinduka umwijima. Mbura inzira, ibitekerezo bisa nk'ibihagaze. Ikindi cyaje cya kabiri, natekereje abana banje bagiye kuba imfubyi. Mbona babaye imfubyi, birabaye. Ukurikije ibyo nateganyaga kuri bo, no kubona ibyishimo byabo biga barangiza tubashingira, nk'umubyeyi, nk'ababyeyi bose babyaye, nabonaga kuko ibyo natekerezaga ku bana, imigambi na proje yabo isa nkaho ihagaze kuri njyewe. Icya gatatu, narebaga ingene madame abaye umupfakazi, kandi mu buryo bwihuse. Ibyo bintu nibyo byanjemo, ariko mu by'ukuri ntihahita hazamo imbaraga z'Imana ngo zimanuke numve kuko byose bishoboka. Nibyo byanjemo mu mutima, mare mbona umwijima mu isi. Nagiye mu modokari kandi narigenzaga, ariko sinamenye ingene ninjiye mu modoka, sinamenye ingene nashyitse mu rugo. Gusa nabo ngeze mu rugo, madame azabibabwira uko nabo babibonye ninjiye. Iyo shusho yo kwinjira mu rugo nibo boyimenya, ariko nasaga nkaho ntari muri ino si, ndi mu yindi si y'ibitekerezo kandi byo kwihebura. Nshyitse mu rugo hano, nahamagaye madame n'umwana mukuru wanje w'umukobwa bita Immaculée, mbajana muri chambre, mbabwira ikibazo ingene kimeze, ariko ndashimira Imana cyane. Madame yahise ambwira kuko ibyo ngibyo ni iby'abaganga, arambwira ngo nta ndwara ntoya, nta ndwara nini Imana idakisa. Mu by'ukuri iryo jambo yanshizemo ikintu gisa nkaho kandi gisubiye gutuma ntekereza cyane ku mbaraga z'Imana. Ariko muri uwo mwanya wose numvaga ko urupfu rwabaye, urugendo rwabaye, kandi uko bari bambwiye ko igeze kuri stage ya gatatu irimo yihuta, kandi imwe idafite imiti. Bari bambwiye detaye yose y'indwara ingene imeze. Ubwo abatazi stage, ubundi ni stage zingahe ziba ziri? Ni 4. Iya nyuma ni ya 4. Kandi bambwiraga kuko mu by'ukuri itaragira ukwezi imfashe, ariko ihayiruka mu buryo bukomeye cyane. Nuko kandi birumvikana, indwara zibiri ziremereye zigufatiye rimwe, n'imbaraga z'Imana gusa zoboneka, ariko mu maboko y'abantu n'ibitekerezwa twumvaga kuko nta kundi ari urugendo rubaye nyine rwo gusezera ino si. Numvishije ko mu by'ukuri subira kandi gutekereza, umutima uragaruka, ariko kubyakira biba kuri. Numva nyine ko ni umukristo, turi abakristo, nta kundi kuntu
ariko sinahise mbyakira ubwo ngo numve kuko ari ibyanje. Tubaye aho ngaho hano mu rugo, ariko barambwira ngo bagiye kuzomvura mu buryo bagiye kunkurikiranira hafi. Udinge ni ahantu h'isaha n'igice aho dutuye n'ibitaro byari biri, bahita bambwira ngo bazamvurira ku bindi bitaro bya Karolinska, ni hafi n'iminota 30 ku modokari. Bavuga kuko ibo bazaza bakaba aho ngaho, akaba ariho bamvurira, akaba bakankurikirana. Bukeye Imana yo mu ijuru ni igitangaza. Ndashima Imana ya Isirayeli, Imana idukunda, Imana ituzi. Imana yatanze amaboko meza ku baganga, Imana yatanze inzira nyinshi zo gukiza abantu, zimwe zicisha mu bitaro, izindi zicisha mu masengesho. Nibwo buryo bw'Imana kugira ngo itugirire neza. Tugeze mu bitaro, ndibuka ko twaganiriye n'abaganga, barambwira ngo bazaba kenshi mu rugo. Ico nacyo ni igitangaza. Aho nahabonye ukuboko kw'Imana. Bamvuraga, nagiraga icumweru mu bitaro, barimo bantera chemotherapy, banteraga chemotherapy 12. 8 bakazitera mu kuboko, bari barabaze hano mu ijosi, muzazibona mu ifoto, birahuruka hano munsi y'iberi, bacishamo imigozi, iyo niyo batereragamo imiti. Banyujije mu ijosi, barabaze hano mu ijosi, binjizamo imigozi, imigozi irinjira indani, ihurukira munsi y'iberi. Iyo foto uzayereka abantu bareba imbaraga z'Imana. Irahuruka munsi y'iberi, iyo migozi rero niyo bageze batereramo imiti, bamara bakayipfundikira. Bageze batereramo chemotherapy 8, izindi 3 bakazitera mu mugongo. Nkitera izindi nshinge 2 buri mugoroba mu nda. Buri mugoroba Imana yaremye niteraga inshinge 2, nkanywa ibinini 40, nabanje nahereye ku binini 24 ngera ku munsi. Ngera barabizamura bigera 40, birasura kandi biramanuka bigera 12. Ubu nyine tuvugana ngeze ku binini 4. Uracyabinywa? Ndacyabimwa kugeza n'uyu munsi. Barantegetse n'urugendo rurerure. Iyi ndwara ni indwara bakurikirana iminsi, bagakikisha kuko bageze ku musaruro wabo. Nuko batangiye kudutera, kutuvura nyirizina. Baratuvura, chemotherapy ya mbere iratambuka, zigira ama etape, bagutera n'amezi 8 ubundi bavura cyangwa 12. Baratuvura, tugeze ku rugendo rwa 4, baratubwira ngo yamanutse, ngo igeze kuri 1 n'ibice 4. Ivuye kuri 3. Ivuye kuri 7. Kuri 7. Yari igeze kuri 7. Ubwo iramanuka, tugeze ku gice cya 4 barimo dutera chemotherapy, baratubwira ngo yamanutse, igeze kuri 1 n'ibice 4. Twumva ni igitangaza. Kandi nabo baravuze ngo Imana ikoze imirimo ikomeye cyane. Hallelujah. Chemotherapy ya 5 baratubwira ngo bagiye kudutera imiti ikomeye. Nukuri aho niho naboneye ukuboko kw'Imana gukomeye. Banteye imiti, barambwira ngo iyi miti izakugiraho ingaruka nyuma yo kugutera. Barayitera, bashakaga gutera iyo miti ikomeye kugira ngo iryo 1 n'ibice 4 bivemo nabyo. Yego. Noneho basigare barwana n'andi maserire ya kanseri byenda yoba yihishe mu ngingo, ariko kansa ubwayo barimo bahangana nayo isa nkaho yavuyemo. Yego. Barazitera, bamare kwitera, nageze hano icumweru kirangiye, mu by'ukuri nageze hano mu rugo mpasiba iminsi 3, nagiye na ambulance nsa nk'umuntu wahwereye. Nanone noneho ingaruka za ya miti bateye irandemza, nagiye nahwereye. Nukuri nasize muno mu rugo barimo barira, ibintu bimeze nabi, naje ntazi hari ndimo. Nukuvuga ngo ingaruka za ya miti yose, kuko bari bambwiye ngo turayiguteye ariko
irakugiraho ububasha bukomeye n'ingaruka zikomeye, ariko barambwira ati izo ngaruka nazo turazivura, nazo tuzifitiye imiti, uhumure, ariko biraje kukugora. Nuko nyuma y'iminsi 3 inshakanwa kose gahinduka ibisebe, ngira inkorora idasanzwe, infection zirarenga, ndagenda njya mu bitaro. Nshitse mu bitaro barambwira ngo igihaha cyatobotse kubera ama infection. Bambwira ko igihaha cyatobotse ariyo mpamvu mpaye inkorora cyane, ari nayo mpamvu umuriro wazamutse wabaye mwinshi. Nuko batangiye kuvura kandi cya gihaha. Aho ngaho nahamaze ibyumweru 3 ndi mu bitaro, ndi ku bitanda meze nabi. Umuntu wasuraga ni madame n'umwana nibo bari bamerewe kugera hondi, ariko meze nabi, ntameze neza. Aho ngaho niho nza mvuga ngo nabonye ukuboko kw'Imana gukomeye. Numvaga ko urugendo rubaye, kandi nari nababwiye nti kubera iki mutera iyo miti iremereye kandi kanseri yamanutse igiye kurangira. Barambwira ati nibwo buryo bw'imivurire yabo, niko bazabavura. Rero nihangane, n'izo ngaruka bazazivura. Ndashima Imana ya Isirayeli, ndashima Imana yo mu ijuru itazibura kugira. Imana ishobora gukura umuntu ikuzimu ikamuzura, kandi yarabikoze ku bwa Lazaro. Lazaro yarapfuye iramuzura. Hari abantu benshi Bibiliya izivuga Imana yagiye ikorera imirimo ikomeye, abantu bakayibona. Izura umwana wa Yayiro, yongera imyaka 15 yo kubaho. N'abantu benshi Imana yagiye ikorera imirimo ikomeye. Muri abo bantu rero Bideri ari muri abo bantu Imana yazuye iragarura. Ubu ngubu ndimo ndavuga imirimo yo kuzuka, kuko narapfuye ndazuka. Imana mbona imbaraga z'Imana. Amen. Imana ni igitangaza, nta wamenya kuvuga imirimo y'Imana. Byaraturenze kugeza n'uyu munsi titurabyiyumvira, ariko gusa Imana yageze neza. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo aho benshi banyuze bagapfa, aravuga ngo nanje aho ngaho niho nanyuze mbaho. Imana yo mu ijuru izikora uburyo ishaka. Urumva kanseri 2 na kanseri 1 mu busanzwe ni ikintu gikomeye, ni ikintu kiruhije, ni ikintu cyamaze abantu cyane. Ariko kuvuga ngo kanseri 2 zigufatiye rimwe imwe, nta miti iraboneka igaragara. Ni ukuvuga ko bariko bakora imiti, bakantera imiti mu buryo bavura iyo ndwara mu buryo bushasha, kuko bambwiye ko rwose ifata abantu bake rwose, kandi kubera izo mpamvu batita ku miti yayo, kuko ni pourcentage nkeya y'abantu ifata. Ariko aho ngaho pabonera ukuboko kw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yakoze imirimo ikomeye cyane rwose. Imana yaratuzuye, Imana yaratugaruye. Imana turayikunda. Yego. Mva aho ngaho barakomeza baramvura bagera ahantu bambwira ko kugira ngo bamvure neza, ndimo ndihuta, aho hari amagambo menshi. Hano mu rugo twabanye n'abaganga imyaka 2, baza mu gitondo, bakaza saa 6, bakaza saa 6 za nijoro. Ni ukuvuga ngo bazaga saa 4, bagasura bakaza saa 10, bagasura bakaza saa 5, hafi saa 6 z'ijoro, baje kumvura bakuranwa. Abaganga ntishura, abaganga ndahemba, nta giceri na kimwe natanze. Mwumva imirimo y'Imana ikomeye, nta kintu na kimwe nishuraga. Abaganga bazaga mu rugo 3 mu munsi, ibipimo byose nacagamo za MRI n'ibindi bipimo byose byinshi, no kubonana n'abadokiteri batandukanye, nta giceri na kimwe nigeze ntanga. Bafatira imodoka injana kwa muganga ikanangarura. Ni ukuri nabonye ukuboko kw'Imana. Imana yo mu ijuru yaratwiyeretse, nta giceri na kimwe, ntaco, bamvuriye nyine ku mbabazi z'Imana, niko navuga. Kuvuga ngo ufata abaganga abadokiteri baze mu rugo, bagukurikiranire mu rugo, bagukurikiranire kwa muganga, ni igitangaza gikomeye udagize amafaranga utanga. Aho naho twahabonye ukuboko kw'Imana. Imana iratunezeza.
baratuvura, bamaze kutuvura bambwira kuko kanseri yarangiye, ariko barambwira ngo bagiye kumvura ikindi gice cya kabiri bize basanga ko bidahagije bakurikije uburemere bw'indwara nari mfite ya kanseri zibiri zo mu maraso. Baravuga ngo icyo tugiye gukora, tugiye gushakisha ingene twica amaselzi yawe yose. Amaselzi ni bibyara amaselire abyara amaraso. Yego. Baravuga ngo ibyo ngibyo tugiye kubikuramo byose, tubigukuremo, ahasigaye dushake undi muntu muvukana cyangwa umwana wawe, tumukuremo ayo maselzi ariyo tugutera wewe, tuyagutere. Nitumara kuyagutera, ayo ngayo azabyare amaraso mashasha. Ni ukuvuga mu yandi magambo, mu magambo yumvikana, ni nko guforomata telefone cyangwa guforomata mashini. Nkaho wari upfuye muri rusange, nkaho nari mpfuye, baranica bandemamo undi muntu. Ni ukuvuga ngo ibyari bingize byose babikuyemo. Kugira ngo byumvikane neza wenda aho hantu, ni ukuvuga ngo kubera ko wari ufite kanseri mu maraso, bari bafite ikibazo ko ayo maselire ashobora kongera nanone agaproduiza ya kanseri yihishemo. Baravuga ati turagukuramo, turagukamuramo buri selire yose, usigara uri umuntu uri aho ngaho udafite selire, umeze nk'igishushumbwe. Niko nabyita. Nuko niko byari bimeze. Hanyuma bafata undi muntu muhuje, bazane za selire bazikurememo noneho. Ibyo bintu bisanzwe bibaho cyangwa byari nko kubigerageza ngo barebe ko bishoboka? Ibyo bintu baraduhamagaye, ubwo bundi buvuzi bwa kabiri barampamagaye na madame n'umwana, baratubwira ingaruka zabyo. Zari zifite ingaruka mbi cyane. Nk'izihe muri izo ngaruka? Ndavugamo nkeya ariko ni nyinshi. Yego. Bavugaga kuko ari abantu bakeya baza bakorera ubwo buvuzi. Yego. Bake bashoboka. Kuko buhenze. Kubera iki? Burahenze, ariko kandi bufite ingaruka nyinshi mu buryo umuntu baje kuvura, guheza ubwo buvuzi ni muri risike yuzuye. Ariko barambwira ngo abaganga bayicaye hasi, bakora etide kuri njyewe, bariga, bareba amaraso, bareba imbaraga, bareba ukomeze, babona ari ngombwa kuko bampeza ubwo buvuzi bakurikije ikibazo cy'indwara za kanseri zibiri zafatiye rimwe. Ni ukuvuga mu yandi magambo ntibizeraga kuko yarangiye burundu, ahubwo baravuze ngo ikinkwiriye ni uko bamvura ubu buvuzi bwa kabiri. Kandi mu by'ukuri barambwiye ngo ni ubuvuzi bwiza iyo byakunze, ariko iyo bitakunze ni ubuvuzi bubi. Ni ibyago mu bindi byago. Ni ibyago mu bindi byago. Kandi barambwiye nti n'abantu ba hano benshi barabisaba, ariko bose siko babihabwa. Abazungu bahangaha barabisaba, bavuka hano, ariko barambwiye ngo ni abantu bake babihabwa. Baranambwira nti ufite amahirwe akomeye kuba barakwemereye kugira ngo ubone buno buvuzi. Wowe utanabisabye? Sinari nazi ko bunabaho. Ni ubuvuzi bushasha nari numvise. Baraduhamagara na madame n'umwana, baratubwira nti ingaruka ya mbere, baravuga nti aya maselze tugiye kugutera, umubiri nutayakira ni ugupfa, uzahita upfa, kandi murabisinyira. Ikindi cya kabiri, hari igihe uzogira ingaruka ku mubiri. Yego. Ukaba nka kurya kumwema. Kumwe? Ku muntu nyamweru. Ushobora kuba nyamweru. Yego. Ikindi cya gatatu, ushobora kwirabura ugasanka kwa kundi kwa kaburimbo. Ibyo ni ibintu byose batubwiraga zingaruka zishobora kuba mu gihe umubiri utabyakiriye. Nuko nta yandi mahitamo twari dufite. Bavuga kuko icyadufasha cyaba cyiza nuko bopima bavukanyi banje abavandimwe, bakabafata amaselze yabo bakareba ko duhuje. Mu by'ukuri ndashimira Imana cyane, kandi ndashimira leta ya Swede yaragiye mu Rwanda ifata abavandimwe bose ibipimo, baraza hano muri Swede. Ibyo byose babikora ku kiguzi kuri zero. Ku kiguzi kuri zero kuri jewe. Nawe wumve kugenda bagafata ibipimo abavandimwe
bafashe abavandimwe 6 barabapima, bamare kubapima baraza bagera hano, bashyitse hano bambwira kuko byakunze, ariko ku munota wa nyuma bambwira kuko babuze ibyangombwa byo kuza byabo. Bashaka visa barayibura. Hashakaga kuza murumuna wanje umwe bitaga Mariel Santos, niwe twari twahujije ibintu byose 100%. Ashakisha uburyo bwo kuza biranga. Bimaze kwanga bahita bafata umwana wanje mukuru, abari we bavuga kuko agiye kuba dona wanje. Oh my God. Ndashima Imana kuko uwo mwana yemeye kandi ibyo yakoze birenze ibitekerezo byacu. Ni bya bindi bya waramubyaye nawe arakubyaye. Arambyara. Nuko muri make Imana yo mu ijuru turayibona aho hantu. Turayibona aho hantu. Natangiye kuvurwa ubwo buvuzi mu kwezi kwa 2. Yego. Kwezi kwa 2 nibwo nagiye Hudinge. Muhe mwaka? Muri 2023. Kwezi kwa 2. Nibwo bampamagaye badusaba ibintu bibiri, baravuga ati nimba madame aje kukurwaza uwinjiye aho hantu amara icyumweru cyose adasohoka. Nta gusohoka, nta kwinjira, nukugumaho. Nimba madame byakunda muzane, nimba bidakunda areke n'ubundi tuzakurwaza. Kubwo kurinda ubuzima bwawe. Kubwo kurinda ubuzima bwanje nubwo abandi baba barwariye aho ngaho. Na ahantu hari très sensible cyane, hatinjira ikintu cyari cyo cyose. Na microbe batinya kuko microbe yari yo yose yakwinjira, abantu bakwinjiza microbe mu buryo bw'imihumekere cyangwa abarwayi bicurane n'ibindi. Nta kuntu twari kujyana na madame kuko yari mu bana. Abana bari baragize ikibazo birumvikana. Ndamubwira ati nagume hano bagumize basenge, naje janye n'Imana. Ikizaba cyose bazacakire. Mu by'ukuri navuye hano dusa nkaho ngiye nyine byene ko tutazabonana. Numvaga ari ibintu bikomeye dukurikije uko batubwiye. Yego. Ariko byari bitararemera, nari ntaranumva cyane uburemere bwabyo. Yego. Ndagenda ngeze aho ngaho mu bitaro bazaniye umusobanuzi, rero ni umukozi uhakora w'umunyakenya. Ndamushimira cyane. Yari umuyisilamukazi ariko w'umuganga. Uwo muntu ni we wabashije kunganiriza neza, ambwira ibyo najemo, ambwira ubwiza bwabyo, ambwira ububi bwabyo, amara arambwira ngo nuko twizera Imana. Yego. Ko Imana ishobora kugukiza. Hallelujah. Mbaho ngaho barambwira ngo bazamvura ibyumweru 6. Nico bitwara ibyumweru 6. Icyumweru cya mbere banteye imiti bita antibody, yari imiti yo kumenyesha umubiri wanje kugiye kwakira ibintu bivuye hanze. Biri etranje bigiye kwinjira mu mubiri, umubiri bawumenyesha. Barawumenyesha kuko hagiye kwinjiramo ibindi bintu. Yego. Ibyo birangire bantera indi miti ya chemotherapy yo kweza. Igoye cyane, iremereye. Ni ukuvuga ngo gusura kandi gutera chemotherapy yo gusura kandi kugera mu ngingo zose mbere yuko baje kontera ayo masezi. Babanze bahasukure. Oh my God. Nyuma kandi icyumweru cya 3 batera indi miti noneho yo kwica ya masezi yanje. Barayica, bamare kuyica, ariko batangiye kumvura niho nari nsimbye bazaniye ibipapuro ndi businye. Ibipapuro harimo ibintu nka 4 byanteye ubwoba kandi numva kuko urugendo rubaye. Hari ibintu bimwe ushobora kubwira abo mu rugo, hakaba n'ibindi nabikaga kumva ko nimbibabwira biza kuremera. Kandi nta mpamvu yari kiri hari yo kuvuga ngo mbabwire kuko byari ibipapuro ngomba gusinya nyine kanshi. Yego. Basinye barambwira ngo nibidakunda nyuma yo kugutera uzapfa kuwa 4. Baguha n'umunsi wo gupfa. Bampa umunsi wo gupfa, barambwira nti ibi bintu ni iyi minsi, bidakunze uzapfa. Kandi nibikunda uyu munsi nanone hazaba ikimenyetso kitwemeza kuko umubiri wabyakiriye. Oh my God. Bamare bambwira uburyo bwo gushingura, banaka amatelefone y'abantu
bazahamagara nimba nitavye Imana, ariko ndashima Imana. Uwo munyakenya arambaza ngo ese wizera iyihe Mana? Arambwira ngo ese nyuma yo gupfa abantu uza ahantu bazabaje? Ndamubwira ngo nizera Imana yo mwijuru, kandi nyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima bwiza Imana yaduteguriye. Nditeguye, nta rubanza afite n'abantu, nta rubanza afite n'Imana, ariko kandi nizeye kuko ndi bukire, kuko ndacyafite byinshi byo gukorera Imana. Bimwe mu byo gukorera Imana ni ibingibi turimo dukora uno munsi. Ni ukugira ngo tugaragaze imbaraga z'Imana, ni ukugira ngo tugaragaze imirimo y'Imana. Imana yabanye n'abakera, niyo Mana turi kumwe, kandi nizahoraho iteka ryose. Imirimo y'Imana ntiyarangiriye kuri ba Lazaro n'abadoroka. Imirimo y'Imana iracyarimo ikora, kandi izakomeza ikore kugeza iteka ryose. Imana ni ya yindi ntijihinduka, niyaciyandika. Gusa kwari ukugira ngo uyu munsi njewe Bideri nzicare hano imbere yawe mbwira aba bantu bose bazabona buno buhamya, bazabwumva, mbakomeza bari mu bibazo bimeze nk'ibi, abafite izindi ndwara bavuga ngo ntizikira, abafite ibindi bibazo biremereye imitima yabo batabona igisubizo, bizera Imana. Imana iracyari ya Mana ige yakoraga irya mirimo, n'ubu ngubu iracyakora imirimo n'ubu. Nije wababwira, njewe wababwira nakize kanseri 2, ndi muzima, ko murabona kuko meze neza, ndi mu rugo, ndi mu bana, ndashima Imana. Iyo Mana rero yakoze iyo mirimo, iracyahari tiyazindutse. Imana ihabwe icyubahiro. Iracyahari, ituri hafi, tuzakomeza tuyizere cyane. Ndashimira Imana rero kuko Imana yabanye naje muri urwo rugendo. Bantera iyo miti, iyo foto ndaja kuyiguheza. Yego, ndayishyiraho rwose. Bantera imiti, bamaze kuntera imiti, ayo macells banteye amacells, bantera n'indi miti ituma amaraso yanje atavura. Iyo miti bamare kuyitera, nagize icyumweru cyose ndi kumwe n'abaganga bandiho, bareba ku byuma uko bigenda, twicaranye, mbese nabo bategereje uko bimeze, ariko barimo bareba amacells ingene umubiri urimo yakira, barimo bapima bareba kugeza igihe Imana yo mu ijuru yatanze igisubizo. Kandi ubwo aho ngaho wari umaze gusinya ibyo byose? Nari maze gusinya ibyo byose, bafashe ifoto bayohereje madame, mbese nk'ifoto ya nyuma bazareba, kuko n'abaganga bayifotoye. Baravuga nti abantu bose bagiye gutangira kuvura baza babafotora amafoto bakayoherereza mu rugo, akaba ari kayo mafoto ya nyuma bazabona ukiri mu mubiri. Ibyo barabikoze. Uhitamo naho uzashyingurwa rwose n'uburyo bazashinguramo, ndabisinyira, biri muri dosiye rwose. Ariko umunsi umwe hari kuwa 4 nijoro, numva kuko inzoka yigorora mu nda. Cyari ikimenyetso cy'uko umubiri waje wakiriye amaraso. Amaze ndiruka ibo ku baganga, ico nico cyari ikimenyetso bari bategereje, bari barinze, kuko ico nico kimenyetso cyababwiraga kuko amaraso yatangiye kugenda mu mubiri. None reaction yayo maraso kwari ukwiruka. Ubwo sere bari baziguteye? Bari bazinteye. Izo umwana bazi mu bari bazinteye. Nyuma y'icyumweru bazinteye. Barazinteye, yari amapaka 2. Barayatera arashira. Aho hantu wenda twahavuye ntibahita bahumva, nanjye naratakaye. Yego. Izo serire byagenze bite kugira ngo umukobwa bazimukure, umukobwa wawe w'imfura? Yego. Ese we nawe bamusinyishije iki? We bamubwiye iki? We nta risk bamubwiye bishobora kuzamugiraho? Nta risk. Igihe nari mu bitaro, umwana nawe bamuhaye inshinge yitera iminsi 4. Nawe yo kugira ngo izo nshinge yiteraga zari inshinge zo kwakitiva amacells, kugira ngo abe menshi. Izo nshinge umwana arazitera, ariko babaje kubimusaba, bamubwira kuko nta ngaruka, kubera kuko iyo bakuyemo amacells ahita byara andi menshi cyane ari multiplier. Noneho baramubwira nti nta ngaruka n'imwe,
ariko nyine yemere abisinyire kandi yemera abe dona wanje. Ziba ari nyinshi izo serire? Ziba ari nyinshi cyane. Bamukuyemo hafi ibihumbi 24,600 gutyo. Bamukuyemo izo nizo bishe. Izo bishe nizo bamukuyemo. Nuko noneho aragenda nawe aja hudinge yiriwe y'umunsi wose. Barazivoma. Nikamaraso bisa nk'amaraso. Utitegereje neza wagira ngo na amaraso bateraga, ariko na amacells ntabwo asa n'amaraso neza. Arasukuntu urabireba. Bayamukuramo bayajana muri laboratoire kubitunganya hamwe niyo liquide banteye ituma amaraso atavura kandi ituma igihe ukomeretse udashobora kuva ngo ushukume. Yego. Noneho ibyo nabyo babimukuramo kuko bari babikuyemo. Bamare kuyimukuramo barazaga barantera. Maze gusinya ibyo bipapuro, ni ukuri numvaga ko Imana turi kumwe nayo. Aho sinagize ubwoba cyane. Numvaga ko rwose amaraso n'ay'umwana wanje, kumva ko byanga bikunda umubiri wanje tuza kubyanga. Niko kwizera kwazamutse kurambwira ngo ibyo ari byo byose ubwo ari umwana wanje birakunda. Nuko barayantera. Bamaze kuyantera habe uwo munsi ngiraga iyo reaction ndiruka. Nukuri narirutse, abaganga baravuga ngo bashimiye Imana birakunze. Kwiruka ni ukuvuga kora diare. Yego. Kora diare nayigize icyumweru cyose. Ntanywa ntarya, gusa bantera serum y'amazi. Baravuga ngo tibampeze imiti, tibampeze icyo kunywa, ntagira undi muti bantera, gusa bashiremo serum z'amazi bareke ngomeze nkomeze kore diare. Ndadiara icyumweru gishire, bampeze umuti, bamare kumpa umuti, barambwira ngo ndakize. Ubwo ntwari warashizemo pastor? Nari narashize mu rwego nari mfite ibiro 70. Ibyo yari ufite uvuye kuri bingahe? Nari mvuye ku biro 130. Watakaje ibiro 60? Natakaje ibiro 60. Kandi barangije barambwira ngo ntibashobora gukurikiza ubundi buvuzi, bari kumvura ibyo biro bikiri hasi cyane. Wumve ko umuntu uvuye ku biro 130 kugera ku biro 70, ni ukuvuga ko nari nataye ibiro birenze cyane. Iyo ibyo biryo birangiye. Iyo uvuze ngo frako uvuze ko ubwo ningana ni isashi imeze kuko nguko kwa serum cyangwa iki isashi y'amaraso. Igusubiza ibiro 50. Isubiza ibiro byose nari mfite 70 bihita biba ibiro 107. Ubwo rero batangira noneho kumvura kuncisha kandi mu mipira bareba mu nda nimba hatarangiritse. Batangira kuncisha no mu byuma bareba chemotherapy. Ibyo basuzumaga. Nuko aho nahabaye kandi ikindi icyumweru kirangiye bahamagara madame baramubwira kuko kuwa 4 zataha. Ubwo rero bambwira kuko abaganga bazaza bakankurikirana hano iminsi itari myishane. Bambwira ko mu by'ukuri ikibazo cyarangiye, ariko bambwira ko buri wa mbere w'icyumweru uzaza gutanga amaraso ahanegereye, ariko dogiteri wanje akayabona. Kandi bambwira ko nyuma y'amezi 3 zaza ngenda bakaja gufata igipimo bafata ni igipimo cyo mu mugongo bita bomaro. Niho bafata ayo maraso n'amazi bakareba ko nta kibazo kandi cyaba gihari n'indi ndwara itaragarutse. Ntangiza urwo rugendo rwo kubaho noneho ntanywa imiti myinshi. Ntangira urugendo rwo kutabona abaganga buri munsi mu rugo. Ntangira urugendo rwo gutangira kwiga kugenda. Ntangira urugendo rwo gutangira kwiga kurya. Ntangira urugendo rwo kwiga, bari barampaye ahantu ho kugenda iminota 15. Madame akangendesha iminota 15 nayo sinimare. Ni ukuvuga ngo akamfata ukuboko akanshorera, twagendaga tukagera hariya ku muhanda, najya kugaruka hano kagaruka narusha. Ntangira kwiga kugenda, ntangira kwiga kurya,
mba mu buzima bugoye bwo gutangira kandi kwiga ikintu cyose kuko nari nsako ntuwapfuye. Nuko abaganga bagiye tangira gushima Imana. Natangiye gufata agatsi ko gushima Imana, ko kugenda, ko kurya, duhita tugenda muri Norvège. Turavuga ngo reka tugende muri Norvège, dusohoke hano muri Suède, tugere muri Norvège, twiyereka abantu, tubabwire kuko Imana yakoze imirimo ikomeye. Nuko amezi 3 arashira, nja gusura kandi mu gipimo, barapima bambwira ko ndi muzima. Nisura kandi marandi mezi 3 bambwira ko ndi muzima, barambwira ngo nzagaruka nyuma y'amezi 6, subirayo nyuma y'amezi 6 bambwira ko ndi muzima. Ubu nyine kandi ndategereje, barambwiye ngo bazankurikirana kugeza imyaka 2 n'igice irangiye cyangwa imyaka 5. Nico gihe bazampa igipapuro cyerekana ko ubuvuzi bwabo bwabaye nta kibazo na kimwe. Ariko kugeza ubu nyine nta kanseri ndwaye. Twabaye mu bukwe bw'umwana, nashingiye umwana nyuma yo gukira, mu byo ntatekerezaga kuko bizabaho. Ibyo nabyo numashaka kubikubazaho. Ni ibintu bikomeye Imana yakoze. Icyo gihe uri kwa muganga, ubukwe bwarateguwe cyangwa bwateguwe nyuma? Icyo gihe ndi kwa muganga, narwaye umwana afite ubukwe yarabutubwiye. Ariko bigeze hagati, umwana ndamubwira na mama we nti bagende bashe bakora ubukwe, bakomeze igikorwa kuko njyewe ndasa nk'udahari. Mu by'ukuri ntakwizera ko nari mfite kuhagije cyane, ariko nkababwira nti nanone niyo ndwaye umwana nakomeze yikorera ubukwe bikomeze. Umwana ijambo yambwiye rikomeye, yarambwiye ngo ntashobora gukora ubukwe ntabaye muri ubwo bukwe. Ni amagambo 2: nzokora ubukwe wapfuye, kandi igihe cyose ukiri mu mwuka ntabwo nzakora ubukwe. Nzakurinda, nzagutegereza, nzakwambika ingofero y'umubyeyi. Umwana arambwira ngo kandi arabyizeye ko nzakira kaba mu birori byiwe. Imana yakoze igitangaza. Noneho ikintu gitangaje Pastor nacyo tukivugaho wenda ko wenda cyo ngenda kizi uko narabutashye. None ubukwe bw'umwana we w'imfura ari nawe waguhaye za serire, ari nawe wampaye za serire. Ni umwana waje w'imfura. Abana bose umuntu arabakunda. Umuntu rwose ushaka no kumenya uwo mwana ajye no kuri YouTube ahangaha arebe mu biganiro biharasanga aho ubukwe buriho, arebe rwose video y'ubukwe nashyizeho samari y'iminota nka 12 cyangwa 10, barebe ukuntu ubukwe bwari bwiza igitangaza. Bwari bwiza, twabonye ukuboko kw'Imana. Mba mu bukwe bw'umwana bwa Immaculée na Bienvenue. Ndishima, umutima wanje warishimye, umutima wanje numva ko uguwe neza. Ngarurira Imana icyubahiro, kandi indwara nabwiye Imana ko nzayivugira, nzagenda ntanga ubuhamya hirya no hino. Ubu ndatangiye. Nari natekerezaga uburyo bwo kuvuga ubuhamya bukazagera ku isi yose, ariko biciye muri no channel y'umuvandimwe. Muyirebe, muyisure, mukurikire buno buhamya. Buragira icyo bubafasha, burabusura kandi bubereka imbaraga z'Imana. Ubu ngubu ndimo ndasa nk'uwawubwira isi, kandi niko bimeze. Wewe uzakurikirana iki kiganiro, Imana irakora, Imana ni nzima, Imana irahari. Nta ndwara n'imwe Imana itokiza. Mu ndwara zikomeye zihari, kanseri irakomeye. Kanseri ni indwara mbi, ariko je ubabwira ndi umuhamya. Nukuri narakize, ndi muzima, namwe murimo murabibona. Abazareba kamera muzabona ko ndi muzima. Ndi muzima, mvuye muri Afrika mu giterane. Narvuye mu bukwe bw'umwana, nkomereza mu Bugande, njayo mu giterane cyo gushima Imana. Ndahaba tukora igiterane. Nekereza ko wavuye mu bukwe buracya, nyuma y'ubukwe ukora igiterane cyo gushima Imana muri cyo gushima Imana. Urangije utegura n'icyo dutegura n'ikindi giterane cyo kuja muri Afrika gushima Imana. N'ubu ndacyakomeje, nzagera henshi, ntabwo nzaceceka, ntabwo nzahwema, sinzabimenyera. Ibi sinobimenyera, ibi sinobifata nk'ibisanzwe. Ni ubuzima kandi Imana yanyongereye kugira ngo mvuge imbaraga zayo, kugira ngo mvuge gukomera kwayo. Kandi kubera njewe abasa nanje, abafite ibi bibazo, abihebye, abarwajije, muhumure, mwizere Imana. Imana irahari kutugirira neza cyane rwose. Rero urwo nirwo rugendo rwacu.
twabayemo, ariko mu by'ukuri ndagira ngo muri uyu mwanya nanone fata umwanya shimira abantu. Ndashimira abantu, hazoboneka pate ya kabiri, madame nawe azavuge uko yandwaje. Hari byinshi njyewe ntazi, kurya umurwayi ntazi amenya byinshi nk'umurwaza. Umurwaza aba afite byinshi, niwe noneho yari no mu bana, nawe azababwira ingene yabonye Imana muri ubwo buryo. Ariko ndagira ngo nshimire abantu babanye natwe muri uru rugendo. Mbere ndashimira Imana yo mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Imana twarayibonye, Imana yaratwiyeretse, Imana yaratuzuye, Imana yatugiriye neza, irankiza. Iminsi mfite yose nzayikorera, iminsi mfite yose nzayivugira, iminsi Imana yanyongereye nzayikoresha neza. Komeza kuguhaza uburame rwose. Imana yo mu ijuru ndayishimiye cyane, sinabona icyo nayitura. Ariko muri bimwe mu by'ukuri hari igihe umuntu arwaye aza ahiga, ariko mu byo nahigiye Imana sinahize gutanga amafaranga, sinahize ibindi, nahize kuvuga ubuhamya, imirimo y'Imana. Kandi henshi ico Imana izakinshoboza hamwe n'umuryango wanje, bazamfasha banshige aho ntekereza kuja kuvuga buno buhamya. Ndabizi kuko batazanangira, tuzoba turi kumwe nabo. Rero ndashimira Imana cyane. Ubundi kandi muntu ushimira, ndashimira umuryango wanje. Ndashimira madame, mu by'ukuri yambaye hafi. Sinobona uko mbivuga, amagambo azaba makeya. Kandi hari ukuntu umuntu azashimira umugore abantu bagasa nkaho uyu mumama madame ni inshuti yanje, ndamukunda. Kandi yabaye ahantu benshi batoba. Yarandwajije, yarangaburiye, yarantamitse, yaranyogeje, yaranihanganishiye, yaransengeye, yarafunze. Ndamukunda. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Kandi nakoze gatoya ko kumushimira muri byinshi byose turabisangiye, ariko icyo Imana yafashije naragikoze. Mu muco wacu nta kirenze inka. Inka ni cyo kintu kigira ubundi busobanuro bukomeye cyane bwo kwitura ineza yakoze. Ni ukuri namuhaye inka, kandi kumuheza inka ni nko kuyiheza. Ariko naramubwiye ngo iyo nka uzoyikoreshe ibyo tudahuriyeho byawe. Rero mu by'ukuri naramushimiye, ariko nzokomeza mushimire kandi zakomeza mvuga ingene yanitayeho. Niyo tobisobanura, niyo tobivuga cyane, ariko ndamushimira. Ndashimira kandi umwana wanje Makire, wabaye umudona wanje. Niko wampaye ubuzima, ampa amaselize, ararwaza. Ndamushimiye cyane, ndamukunda. Imana imuheze umugisha. Ndashimira abana banje, abana banje bose ndabakunda, kandi n'umubyeyi wese ntawanga abana. Ariko abana banje bagize umwihariko muri iki kibazo cy'uburwayi. Nico kintu gikomeye nabonye bakoze, ntawangaragarije ko ababaye mu rwego ngo babinyereke mu maso. Byama bikomeza bisa nk'ubuzima busanzwe, Imana ibashiramo undi mutima udasanzwe, kandi bose barandwaza. Narabivuze ingene bangwajije bose, kugeza ku mwana mutoya mfite w'imyaka 9 afite uruhare runini mu kundwaza, nawe yarabikoze. Umuryango wanje ndawushimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira umuryango wanje wa bugufi, babanye nanje, abavandimwe bose barasengeye, babanye nanje cyane. Shimira, ndamukunda, twabanye muri uru rugamba rwo kundwaza mu buryo bumwe n'ubundi. Ndamushimira cyane, Imana imuheze umugisha. Ndashimira abantu ba hano muri Swede. Ni abantu badusuye mu gitondo na nimugoroba, abantu baraje benshi baradusuye. Ni ukuri muri Swede ntavuze umuntu noja kwibagirwa undi, bose ndabashimira cyane. Bumve kuko mbashimiye, kandi Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. N'uwo mutima wo gusurana, wo gusengera abantu barwaye, ni ukuri ndabashimira cyane. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira kandi Bishop Bisengimana hamwe na madame we n'abana biwe. Ni abantu batubaye hafi, ni abantu twabanye muri byose,
batuye muri Norvege, baradusuye kenshi, baradusengeye. Uru rugendo rw'indwara twarubananye namwo nabo. Ndashimira kandi urusengero nsengeramwo Green Top Shirkan, aho dusengera, batubaye hafi, badufashije ibifatika, baradusengeye. N'urusengero rw'abazungu kandi nabo ndaja kubivugaho bukeya naho ndangiza. Baradusengeye, baradufashije mu bifatika. Nyuma yo kurwara, mu by'ukuri babaye hafi umuryango. Abo bantu bakoze imirimo ikomeye, ntomenye uko mbisobanura. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira leta ya Swede, yamvushije mu by'ukuri, bakanitaho, bakamvura, bagatanga amafaranga sinazi, ariko ni amafaranga ntomenya kubara. Iyi leta ya Swede, iki gihugu cyatwakiye dusohokiyemo, ndagishimiye cyane. Niyo batumva ariko Imana yo mu ijuru iyi irabyumva, kuko amashimwe nagaruye muri iki gihugu cya Swede. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Gatoya kuri aba bazungu dusengana, iyi nzu turimo, iyi twicayemo, iyi barayinguriye. Iyi ni inzu yanjye nicayemo muri icyo gihe wari urwaye, mbere ntararwara. Ayo n'andi mashimwe. Ubona ubundi buhamya tuzaguheza n'ubwo buhamya bw'ukuntu Imana yaduhaye inzu muri Swede mu myaka 2. Mu myaka 2 Imana iduheza inzu muri Swede, nta kredi, nta banke, abantu batugurira inzu. Iyi nzu turimo ingana gutya, uku ndi iwanje, aha ni itongo ryanje. Aba bantu dusengana batubereye umugisha bukomeye. Niho natangiye kubona ukuboko kw'Imana, niho natangiye kubona kuko kino gihugu Imana yakimpereye mu mugisha. Reka turangize, sinzi niba ari ibibazo ufite. Igipindi cya kabiri tuzakomerezaho. Nta kintu bitwaye rwose, nanjye ndumva nareka abantu bakumva ibi, ariko nanone sinabura nanone gushimira nanjye uyu mubyeyi. Ndamushimira by'umwihariko. Nukuri mama, ntabwo mfite experience nini, ariko nzi uruhare rw'umubyeyi w'umumama ku muryango. Nzi agaciro k'umumama ku muryango. Buriya iyo umubyeyi afite umutima nk'uwo ufite, byanga byakunda urugo ruba ari urugo rukomeye. Ni nayo mpamvu pastor abishimangira akavuga ngo aragukunda cyane kugeza ubwo byageze akaguha n'inka. Nuko yabonye yuko ahantu atarazi byamuhaye icyizere yuko wari kuhaba kandi ukahaba mu buryo bwose, nta cyuho kibonetse. Urukundo abana ubagomba ugakomeza ukarubaha. Rero wahagaze gitwari. Abandi babyeyi nkawe, ntekereza yuko ahangaha hari ikintu bari bukuremo, hari ikintu bari bwigiremo. Imana yo mu ijuru ikomeze guha umugisha. Abashimiye n'ukuri kuri no gahunda n'ubu buhamya tumaze kumva. Ndumva njewe ntaco mvuze, ariko tuzakomeza mu bundi buhamya kuko dufite amashimwe menshi, dufite kuvuga Imana ibitangaza yadukoreye muri uno muryango. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni Eliya, ni Imana ya Eliya, ni Imana ya Enoki. Njewe ahubwo nzavuga kuko ari Imana yo mwacu. Tuzakomeza tuvuga ubundi buhamya kuko na ama episode menshi cyane y'imirimo y'Imana yakoze. Nukuri turabashimiye cyane kuba mwadusuye mu muryango wacu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kugira ngo twamamaze imbaraga z'Imana. Ndizera kuko abadukurikiranye bose muzategere buno buhamya, kandi muzakurikirane n'igice cya kabiri kuko tuzakomeza tuvuge imbaraga z'Imana. Ntabwo tuzareka, ntabwo tuzatuza, nta nubwo tuzahwema. Tureke kuvuga imirimo y'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ibagirire neza kugira ngo mukomeze mwumve imbaraga z'Imana. Murakoze cyane. Niba hari ikindi kintu gisigaye ku mutima wawe cyangwa se ari kubasengera, wadusoreza kugira ngo bigende neza. Murakoze. Ni ukuri iki ni igice cya mbere. Twavuze tutambuka, ariko kandi mu byo navuze madame nawe afite ubundi buhamya bukomeye kandi bwiza, ndetse bufite imbaraga cyane kuko niwe wandwajije. Burya umurwayi amenya bikeya, umurwaza niwe umenya byinshi. Abantu bakurikirane buno buhamya kugira ngo bazumve n'igice cya kabiri.
babashe kumenya imbaraga z'Imana. Yego. Reka nsenge bukeya nsengera abantu barwaye kansa mu magambo makeya, Yego. kandi aho bari bizere Yego. n'abareba ubu butumwa barwaje cyangwa baza abantu barwaye babizerere. Imana ishobora byose, Imana ikiza indwara izo arizo zose. Amen. Mu bizera Imana nta kidashoboka, niko ijambo rivuga ngo byose bishobokera Imana. Yego. Reka dusenge mu magambo make ariko abantu bizere cyane. Tarasenga, ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Mwakoze udufashije gusakaza ico twahigiye Imana. Yego. Twebwe turasa nk'abarimo bishura umwenda twafatiye Imana, rero uradufashije kugira ngo twishure uyu mwenda. Murakoze cyane. Abazabibona, abazabakurikirana, turabasaba rwose kugira ngo iyi channel ni umugisha w'Imana, muyirebe, muyisure, kandi mu by'ukuri mukurikirana amashimwe n'ubuhamya bwacu. Madama azashyiraho ubundi buhamya bujanye n'iyi ndwara ya kanseri, hanyuma tubabwire ingene Imana yadukoreye igitangaza, iduheza inzu muri Swede mu myaka 2 bitabaho. Tubabwire kandi ubundi buhamya bw'ingene umwana wacu w'umuherezi yabazwe umutima, bamubaze barabaga barapasura. Naho hariho amafoto akomeye y'imirimo ikomeye y'Imana yakoze. Murumva kuko hano iwacu dufite amashimwe, rero nimukurikirane muzabonamwo imbaraga z'Imana. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana yacu, mu izina ryawe Yesu, warankijije ndabibona, waranzuye ndabibona, wabanye naje mu rugendo rukomeye. Indwara ya kanseri nari ndwaye, Mwami Imana iri mu ijuru, ndetse indwara zibiri za kanseri zamfatiye rimwe, rwari urugendo rukomeye, ariko nabonye ukuboko kwawe. Uyu munsi Imana, uyu mugoroba, bene data bazabona kino kiganiro, bazabona buno buhamya, abarwaje, abafite iyi ndwara, bareke kwiheba, ubasubizemwo intege kandi ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Aho yabigeze rwose, igeze kuri stage ya 4, igeze kuri stage ya 3, igeze kuri stage ya 1 n'iya 2, mu izina rya Yesu Kristo, ukuboko kwawe kurahari kugira ngo guhanagureho ubwo busembwa. Data, mu izina rya Yesu, ndasabira abantu bose barwaje, ndasabira abantu bose barwaye, kugira ngo bizere kuko hari imbaraga zikiza kanseri, hari imbaraga zikiza indwara zananiranye. Urahari kugira ngo ibyo bintu byose Mana ubibere igisubizo kizima. Ndashimira mwene data kandi ndamusabira umugisha ukomeye, wadusuye tukaba twaganiriye, umuheza umugisha kandi akubone, kandi data turi mu ijuru umwiyereke mu bundi buryo. Muri iki kiganiro nawe yumva imbaraga z'Imana. Natwe ukomeza Mwami Imana mu ijuru kuduheza imibiri myiza n'ubuzima bwiza, kuzageza igihe tuzakera ahantu dushaka kugera, kugira ngo twamamaze imbaraga zawe. Asante kuko ubanye natwe muri uno mugoroba, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen.